veoma teška utakmica za mene i za tim. Ova utakmica je bila verovatno jedna od bitnijih utakmica u sezoni, zato što ona otvara bukvalno sve. Kako počnemo u prvu utakmicu, tako će ići cijela sezona. Mi smo otvorili sa pobjedom, tako da se nadam da će sve ostale utakmice biti sa pobjedom. Jesam, ovo je debi snova svakog igrača, da kažeš da postigneš odlučujući pogodak i to za pobjedu. Ne znam kako da opišem emocije sad na viru i sve što kažem bilo bi možda glupo i suvišno, ali previše sam srećan da bih sad išta komentarisao. Pa sad je najbitnije da se cijela ekipa oporavi dobro od ove utakmice. Ova utakmica se još večeras komentariše i isto tako se večeras i zaboravlja. I odmah se okrećemo sljedećoj utakmici i tako idemo iz utakmice u utakmicu, jer tako se osvaja titule i tako jedino može da se dođe do titule.